أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل في كتابه وقال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال وهو يضرب في ساحة أحد ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد وتكفوا إني أحبكم في الله. ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Je vous aime grâce à Allah. ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Nanga mjokanga bondu yawe ikawo okwasiuha okwalimba hindundro hautofikiri ya fundi ikange na problemu au katina problemu haunge mnono au kati mnono aunge harimwa hatwari au katarmwa hatwari aunga mjuo kana surtu ze habari zivira wazensi kuzino nga mjuo ngamini na uhakika ukawenji harimwanyi zensu zinungwa wona harara ngwa wona khaufu yani kwa tu lalandro kwa tu siuhandro kwa tu landro yani haukamnyezi Mungu hawatia mahaba ya hawo na fundi Jibril mahaba yao ya kansuro honi hata wani wokwa limba hindundro hautofikiri efundi ngeje yabo je amguna mhifadhi mguna na mrendeje mguna mhifadhi ne maduye ya babona jina kila tahadhari na keja una jina ke purida na keja una izedu aizo ngamjuo yinukto hiyo imbabiyo ngamjuo rahani janjio harme mahadisi ya hatu ngamjuo le suala hilo aizo ngamwanzo ni mtukuzeni monti hele suala hilo haina mrikao Mwenyezi Mungu mnika mahaba ya wanza fundi haina mndu Mwenyezi Mungu yamnika mahaba ya wanza fundi haina mruboko ya utabiha ikesha fundinge na tabu haina mruboko ya utabihe roho aizo lazima rahane jarongowa rongo itoka yonti lazima handani nitende ni mshukurieni nyonti pia haina mruboko ya roho ya utabiha yekasi uhandro yekalindro surtout ze habari zibirao zensi huzinu harumwaze rezo sosio ngamiswiri ngamjuo kangabo wadzaze ngabo makoko ngabo wabaye ngabo mashababi haina mrusa normali mnduye roho yake kene harara eba fundingeje eba fundika ja koza eba fundinge mnono eba fundinge yani iyo normali wandu ulawaneze habari zibirao pia iyo normali nyonsi pia haina mndu yakai harima harara aizonga mwanzo nishukurie uwandu wao ikamnyezi Mungu wanika mahaba ya unanza ya utsahani hundwa ni njema niti hundwa ni mbi ramndu wa karibu ramndu wa hule ramndu mduhazi ramtiti mwanzo ni washukurie ye mahaba yao ngeni njio harimwa ze dossier za leo rutoka uzamba wakati unu amwanzo handani ntende ni washukurie uwandu wao Mwenyezi Mungu yawanike mahaba yao au kamiti damina watie mahaba yao morohoni shawu Mwenyezi Mungu yawanike mahaba yao wananze wahafilihe nani hasibabu ya Mungu na mtume uo Mungu yawanika aizo mtume sallallahu alaihi wasallam harambi ya man la yashkuri nasa la yashkuri la haina mrutu shukuria o wanadamu uweka shukuria Mwenyezi Mungu ya wala lazima sonti pia mru ya wananya wajazahe makoko wake haina mrado na hamu yefundingeje yo lazima ni shukurie ni reconnaisse zanrongo hizo aizo watukufu tikanzani mshukurieni za habari hizo na utahasama wana homohandisa au kasonti pia on a fait un peu de retard parce que on a resté pour attendre le discours du président de la République de France, Emmanuel Macron. C'est ça, on a fait un peu de retard pour écouter le discours. C'est ça, on a fait un peu de retard. Aïsonga mdori sami heukana emanara homo ratswani saye 20 heures
rikahanza rishilie ya diskuru ya president Mfaransa rijue au kango joka wade maisha ya ho wanadamu no wandri kaungwa nishilia wanu owenji ya haina mndu yabo ya wande maisha ya lindawo ya ishie ye warengwa disizo hendini ye maudio wotasi yeze likolizibalo yeze kreshi yeze koleji yeze hazi aizo yeze hendini hizo ya wika obligatoire ni retarembabi au kawende maisha ya hatu sonti pia haina mndu yabo haka ulinda juu yeba ze likolizibalo yeba maudunga walikoli yeka vati o wanangabo yeka vati yeze koleji yeze hazi aizo ya hiyo obligatoire ni retare ili sonti pia rishilie ila diskuru ya heze ndongo ikaw haina mndu haka uzilinda hoda honi banda yabo ngeni njie ugharimwa ya diskuru ya hangu yabonga mtsago samaha au kana yo ika obligatoire ni retard ili ridunge ya diskuru yo ihise rangu ngiri ifanye yeze habari za hatu aizo watukufu ngamina ndongo sita 6 shows ngamina 6 shows na mwanzo nizeleze wakati unu 6 shows dossier sita ikawo nga mrongowo hamadzina matano amrongowo hele dzina la fundi Jibril nga mrongowo hele dzina la Said Mohammed Jibril nga mrongowo hele dzina la he president wa he Air Daras nga mrongowo hele dzina la fundi Mkomor nga mrongowo hele dzina la fundi Islam harimwe dunia sonsi pia yabo titsanganyeze swifa izo pia leo ngamrongo yawe katsanganyeze ndongo izo pia ngamrongo abahena mrasai leo kana yabo ngabozinji au kama dina matsano wakatudzima katsurongo wa president Erdara Sabasi wala katsurongo wa dina la kifundi Jibrilu basi wala shekhi basi shangurongo ha madzina matsano ndo fundi no shekhi no president wa Erdarasa na Said Mohammed Swalihi ngamrongoke madzina ya uyonsi pia usiku wa leo na sikarnaka urenga lera mbili karnaka urenga 2h02 tanga mjuwao ukainutsi darasa shazi darasa za hatu marabo Mwenyezi Mungu ziendelee ngasina quelques jours bano 3 jours kabati darasa karjafanya darasa sina 3 jours randu usiku rafanya yedua ya henisfu Shaaban ikali samedi karjafanya darasa tena ngardufanya darasa inshallah leo inutsi darasa leo yinu diskuru ilona ndongo sita na nzo haina mndu ya buwe mashishiondo yaishie makalima njoka hamba bana basa haina mndu tujuanza mpartage ya video yinu ranzi haina mndu wa Erdaras na mndu tiwa Erdaras shaya unanza mimi fundi Jibril shaya mndu wa Erdaras shaya unanza ngebido ya partage video yinu hakuswa yinu ngebidio mndu ya ipartage tsena hakuswa zabaridi sabami na dossier sita ngamzandiso wakati ndaunu wo simwambia ni nyonsi pia uka je vous aime grâce Allah ni mwanzo na sababu Mwenyezi Mungu za dossier zinu na mwanzo mrabo mashishiondo mndu ya zirengendo na yabonga bonrongoba nikawo ngabwandu wa karibu na mindo komi uanza heroho wa mendroati mengosh una bia ndongo kabo futa berongo fulani bo futso kare mwenda rasa tso hanti mtijibu mndu utifenja miwishili shanga wakati bukonga bonrongo boko iyo mndu kajudaza hamadazi yinu yohambwa zitona ushahidi kazambishihani okumuri wa zamba zitona ushahidi kazambishihani mro wa maji mruzi yarawe jasiha mruka midziwa hafa ngewa zamba engotoka uzabaje na hufu mruha tso ushahidi ranzi rawe jafa aizo ngamjuo kanga bwandu wa karibu na unanza wa hausi uti zambe ranzi no mitina kaujabano nivumbwe ministry ya upresident ha udepite ngamjo nitowe dossier zilo muhimu ni hensi ushahidi ugharimwa uwa komori wonsi pia rowena nzao rowani yengawo ni hensi ushahidi amwishiyetu ngamjo ni hensi ushahidi harimwa uwa komori pia mkema ntemwe mkema zahidi duniani na akhira ze dossier sita nanzo nzitola yabo keda ukiri kamrungu nanzo
ye roho ni mwishile nambe ansu hamba no inu yo hamba roho mrokana umija ahe ejo ka uzambado latifu mruzambara ye jafa yabo kaina ukiri nambe abo nsuhamba banga wantu wakaribu na mungu ajoha usiu ashemba biyo wajoka radhi homoneni au kainti suala jangu inti suala ya mza inu suala ya nzawo mru alerto wanru rahaze jajiri iko wanzo wazifanya Mwenyezi Mungu wanika imani wafikiro mwisho hao ne hatari wareje idingoni nezafikira mbizo ikawa wono kwa tureje wafanya sababu zika shahidi wa ushahidi uhansiwa au untemwe uhadziwa ngajo katari aizo yabunga mina ndongo sita na nzoni zambia basa mwanzo nyotsi pia haina mndu yabuwe mashishio ya ishiendo zendongo sita zi fundi andisa numero 1 unjo harima zendongo sita handa ninga mjoka sonsi pia mratu joshanga kabo fundi nge muhara ashi kabati mndu wanzo yafi kene mndu ngena wanzo afanye njema wanzo angalewana wanzo angalewulezi sha ekarifu ha Mungu au rifu ha njema ndabiyo karna ule hasara karti wa hare mbabi yani kabati mndu utamani yafi sonsi pia wanaola kabati mndu utamani yafi mimi mtu utamani nifi nyinyi kama mtu utamani nifi sha ekamru joka hulwa ya dhulumiwa haukangu fanyo njema mndu jojiliwe mbabi ikamruka jaulo ya ukahaparisiwa ye renga mwana watu mruka jaulo ya ukahaparisiwa ye huza mvinyo na bangi mruka jaulo ya ukahaparisiwa ye wa mndu shamro ulo ya ukangufanyo njema wandu kwa tujibi wa mro ulo ya abo yo furaha yo heni mwanadamu wajo tamani hola wa duniani ya hunde mwiso mwema hamadu wo yo kabati mrulo muharami yo ekamru hadhulumiwa kabati mrulo muharani mbabe mru najuka sisi tukabonga siwa hara chama fundi mwana kartu hara ukarire ulo ya rifehe haki no shangaranza urehensi ushahidi ya ushahidi daubi dossier sitanga mwandiso numero mracho bezanti na fidi bufubeza amwandiso ze dossier sita abasai haina mru reportage video ino haraka amwandiso ze dossier sita rahane jandisa ze dossier sita na mnive wana 2008 banga bonrongo nsujozidi waza bami mwanadamu nsujodi waza abonrongo muhimu mbili na nzoni bezem nsujodi waza lewo rahane janjar mwaze dossier sita zilon zero okezo de zabala zendongo anzore tu shahida rumwe dunia neze preuve joko zambaban rahane jazamba amdoni samihim na yuniminwiti yaukana nyonsi pia msammono lewo uka erdarasa izi habari rikufanya ngizo ofisieli ze preuve walonzu wani ngwawonizo owalomwali ngwawonizo owalonga zijalewo watsambaza yimbale msamzi wono esheleye kabwa jausiku mrauzi siwazo izo lazila na kaudo zamba owasawe shangaya aizo sikanzani temna suala wa ili vitfe ngeni njarumwaze dossier na nzoni zambe ukana lewo msamono ze video nyonsi pia zombili msamzi wono yenzima ya huwa liyo nzuwani msamono owaliyo nzuwani msamzi wono nro ukana owalonzuwani wafanya je wabiti ze papiye zahe erdarasa ye mapesa wa yarumia yonsi pia no wandu wa ya posi roa posi 1000 roa posi 2000 roa posi 100 roa posi 50 mapesa pia ya roha faransa no wandu wa ya posi mapesa ra ya rumia pia zendongoza hatu wazitia lewo harimwa zerezo wapare majournalisti watoa hatema junior yao aizo iyo montsir kanzara shukuru Mwenyezi Mungu woyakana ndongo hamada zila rishindiri ziyeha hama myeza ani hama Mungu hari hatori jubisi ndembo kambo kana hama mra jubisi zioka riziyehe babe singa joka huja na rabbil alhamdulillah rabu rahale janjo armaze dossier za tujoko zambale wao kaizo zula na nziro nanzoni hensu ushahidi wako mori sha dutushukura Mungu sonti per daras ekabala karjaka na za provuzila rjombi lo kabanduze mali zatu zinuza za wedzina mabangena wadufumo na magari ya hibwana jojo bilo zinji hizo karjaka na rungo jisu
c'est vrai c'est par mjola mbiranzi le swala linu kabati mru mkomori ya parofikiri ukana nga wajuhuja wakati mruzi ilo atisaidie masikini hawire mruzi ilo atifanyembi shahozi ilo utisaidie mru masikini yatima na katika na kwa majizu haizo kada parofikiri ukanga rdo paroso kaibano mzazi ulawe ya saidiwa karepa Mwenyezi Mungu authority yaye hikma ni akili rishinde regarde majunia ya reswi ya majournalisti wa parole majunia ya reswi subhanallah na rabbil alhamdulillah na muone ile rane janjar mwezete na mwangali ngamona utiyo yonde telele wo mwono yo Facebook fo izonde zilonga zija zinde zanga zija bagi ngamona si ngamona we majunia ya reswi sizo wogashi ma representant ya uma junia ya resu ya hema pesa pia rarumi ya Komoro pia ze resu zilanga jo wazi hundrema pesa pia rarumi ya Komoro heni wakati funda debloke 5,000 ni wakati 10,000 owandu wakawiyabeha malizala Faransa nuangalie ma journaliste pia wapa na mwenema junia yala ne zilande ze resu za hoa dadze walo Paris, walo Marseille, walo Bordeaux, rangu deja 2019. Valanga bozilo majuniani. Vala wajuse za sawa kazabo mezaju ezasangizo majuniani. Na mmoja badi Mwenyezi Mungu mtukufu. Ili yawoneso wahezenrabo. Wajunga mbebane mapesa nunga mwangale kama na karjaka na zenrongo hizo. Yerjo ambaye anu yalanda. Yani la Faransa inga sina profundez na mwangalie Mwenyezi Mungu kangwanzo ya benuwe haki na mwangalie Mwenyezi Mungu kangwanzo ya benuwe ya haki wala wanafiki kisemali hizo inga zunronda na muone tizo zikautolwa pia tena waonese wazazi wa Paris wa Marseille wa Bordeaux wa Lyon mapesa ya rumilwa pia zeresu hizo pia zito garde wa harimwa majunia na mwone uomali mugashi ma represente Erdara Salomo Roni na mwone iyo dembabi ya kazabo meza juu na mtowona izo dembabi zeresu za kazabo meza juu na mtowona Allahu akbarul jalil ya babasa yohambwa zekwelize hija nrabuzo ujitenga zekwelize hija nrabuzo ujitenga na mwone zila mapesa meji zilande za Westerni, de za Ria, de za Monogramu, de za Globali, ranzi 2019 randi sovera, e mapesa rarumia pia zeresungiso. Aizo, mtsutsa hanende hule, sha mono, zilande za ngazija, rahane janjo harmaze dwesiyet, kanzar trende ranzi sonsi pia, rambe alhamdulillahi, bofwa, na rambe alhamdulillahi, haukaa, wala wakaudoto wawezibwi ukana yeze malizinzilanda yezinuzivirinda kartujua kasjabira banki tazilanga sinizo pia Allahu akbar mimi ngaminizo owalomoro ningwa wona owalonzuwa ningwa wona owalomwalingwa wona owalonzuwa ningwa wona haya zina mwangaleza ho walonzuwani tizo awando walonzuwana basi na mwana walonzuwani eza hawo izo zinji shabanu ngwatoma biti twadoro nesa tizo ay wando walonzuwani bao ze murdita ungwa rongo wao yabo tizo ze video za ho walonzuwani ze resu za hema pesa ya runi lonzuwani pia tazinu umjoni samihi tizo wando walonzuwani ba walando walonga zija ay wando walonzuwani na mwangalie makarito yao makarito na Zazaria, Westerni, Monogramu, pia enamne mapesa kuhenda Komori, wandu wa Erdarasa wakuve, hafundi hamba debloke, haukabala hasa hambi wandu Erdarasa pia wabege, wakati yote almon, izo pia majunia, Allahu Akbar, fundi, ngamjoni samihi, abasa inuni njia uharimwa edwesi ya hatu, shabala rikahanza ranzir chendera, alhamdulillahi, rishukuri ya Mwenyezi Mungu, rimuhimidie, Mwenyezi Mungu yato haukainti fikira hatu sisi ngarjo hamba do yodo Mwenyezi Mungu kwa tsori zubisiza yihuda kunada kumrushinda garde majunia ya resu namnambia mapesa ya rumia pia kushinda regarde majunia yao pia yani hukumrenga mapesa mracho jopa wala wallahi c'est pas facile na mwambie kwa rabbil alhamdulillah inu neema mkuu Mwenyezi Mungu yarinika inu shukra yani makartasi ya mada ya mapesa kumrushinda ya ujokarilata Dari tojo lateza mwahaja naweza mwahajuzia shamungu authority ya fikra ya ukarishindiri garde majunia ya herezere suiza he mapesa pia
ya pia yafanya zehazi komori yake majunia watahata ya chawa. Iyo neema ku haizo ngara shukuri yao Mungu ngara himido Mwenyezi Mungu iyo shukra iyo neema wowe majournalisti waparwa wakahonesi wema junia ne fijo ne makaretas ne mapesa he erdarasa yonsi pia aizo ilini njio harumwe dossier ngamwanzo handani ni salue wadzadze wakupose mapesa yala ni salue owanashe wa he erdarasa wakupose mapesa yala mahamili ya kamili na mwatini ye JM speciali ya mahaba na mwatini ye JM speciali ya makoko na mwatini ye JM speciali ya mashababi mmono majunia ya lapia zilama lipia za hoa zadza hatu nema kokwa hatu no wanasho hatu kuna uhunda dzina la mzungu bala kuna uhunda dzina la mwarabu bala kuna uhunda dzina la mwafrika bala walando wadzadza hatu wadezi wao wadhaurili wao ukaharingwa vyao mishana shemishana hiyo ngiyo na baraka haukangwa sedomi sihiri na mayatima na zirewe wadezi wao ukaharingwa vyao mishana mwone mapesa la pia mwonoze majunia zila pia zila mali za hao mishahara ya hao nizo wali wao nezele kafuza hao ili wasaidie watabi hao nezirewe nema maskini no walio harimwa tabu haizo watukufu wa Islamu wa jamalifu na mwatini ye JM special ngeni njie uharimwa ye dossier na mwatini ye JM special wadzadze wa erdarasa surtudu wanasho hatoka wondo wenji harimwa zeresi zila pia ye 90% waodo wadzadze hatu ne makoko hatu no wanasho hatu wanaume waungwa wo 10% au 5% shaye 90 do wadzadze do wababa omwandoni wandu wakaudobe hangon zila zinja ukeni mradobe ha 50 100 200 kaudobeha banda abasa waja wa changer ritmu rehansi mambru abasa ilungo unjilia nao mambru mrabe ha 5000 wala be ha 3000 wala be ha 2000 shomwandoni utujo shangai bofu majuna la pia haukaba naba handa boribeha wo 5000 na 3000 ya mambru shomwandoni haina mraka udobe hayeche ulabe hasa 50 yode mana hema junia ya la pia zila 50 na sana 200 na 300 na 500 itujo shanga bofu badi zinja haukabala wandungo wench erdarasanga si wench Allahu akbar na mwatini ya JM special wadzadzenu wa baba wato wazemvuza hao nezemali za hao beshwa waudeziwa waudekurajewa shakwaja dekurajeha wendelea na usaidia watabi hao wendelea na usaidia ezirewe ne mayatima wakutukufu na mwende na mwatine JM mwone video ya jana naitia ya mwali mapesa ya wasuli mwali jana ya hula nsohole yandisotia homa lahoni hawasaidia yetumu ya Ramadhani na mwatine JM wazazi wakopose mapesa la mwali jana riwono ezinru ya video riwono na mwatine JM special riwono wazazete na waposie mapesa wa erdarasa ikawo yahamba fundi hadebloke shamitambati amdebloke rahane jajulizi oke mapesa ya sanga utayari ikamwisha fundi hamba presida erdarasa il va débloquer yabo mapesa rahaka bati balanga mlindo wandu erdarasa waposi nijweka ya wasuli moro ningenambe presida ha débloquer shekamwisha fundi presida ila débloquer bala sahambilwa no wandu kabo fundi mapesa risere wa mapesa tanunga ujau yabo katonyisha funda tete publicité ila débloquer shekaramba il va débloquer bala rahima pesa kabati haizo na mwatine JM bari wono nzuwa ni jana mrumzeye ilinjo njio harimwa ze dossier basa zilo très lourd amjoka njaba sarmwe dossier ilo très lourd na yone ilo très important son tipia shanga mwanzo mwatine JM ukajana riwono video ya hemzeye ujihundo nzuwani ikawonge mwadenge na ena hatilwa sondi yani shoshauso asenda mrabani sondi mtumbaba ule ana ena harimwa sufransi anjua sima janari wono erdarasa wamnika 2000 euro ya prepare e voyage ya gahe ya jopashi ya yende Dar es Salaam nyonsi pia riwono wakati mwambiani zokanga sina bezwe wanduwa behe mapesa urgent bani mkubali kamjanja harara kamjaria shamni para direkti bofurinike mbeha direkti ngari watosa wandu watunja uhara wasaidie mzeola imwana mshawola mumjwa yezi ya mbude maudu botasi ye mapesa ya saya waswili komori tisatambio wandu erdarasa ndanyiwanyi msamya beha ngayo tayari ngujoni kwe mapesa maudu yende ya hulebie wala mwanamshele dito la zimba la pasuha
na harimwa omji wa domo ande mjwaye ziyambude ngaranza wotsena zentuzino risaidie watoto mahandikape inshallah erdarasa karna uzia deja sarandisa omwezi maudu le 1er mars yabo mjuo kaboranzile le 1er ngarjwani sosaidia owandu wao owawade wao ezirewa hizo ngarashukuru Mwenyezi Mungu na ritose wandu wafanyoze njema zinu wadezi watu dekurajeha na mwatini emu special na mwatini emu special ngamjuni samihi ninjio harimwe dossier ilo très lourd shana mnisamihi mna yune minuiti na mnisamihi mna yune minuiti yili nibe mna message très important ukale utabati darasa na banga mwanzo njio harimwe yetemu ilo nziro haina mreilindawe ye dossier sita zilo nziro na nzoni rengwa komore mazahidi waishieze dossier sita hizo rahane janjia na mnibe mna yuni minuiti tena vite fait nimwambie ni rongo mbili vite fait na mwangalie mzaze tsoi mwishilie tuishia mimi tiroha matos tilili tiroha matos jana bo masiku tserewe video yinu ne mzaze woi tiroha matos tilili hata yani ematos yanlawa tiemba no subhanallah na mwishie Saidia matimani sa wakati wawade wakati zirewe shawani mayatina Akitadimu waldamaniche Mtina mnesina mfundi Tutilejisida Mpozani wana Mlisaidi wana Sionaye zito ya jana Ambawando kwa jofunga Yenu jo kushambani Vya darasa mimi nga mihalali katifunga Akalili kanjahiba Kama tutamu Shati jama za msaada wana darasa yani amjoni samihi désolé shelenjo njarumwe dossier nsuja kamwishia yeze habari ça fait mal au cœur mzaze mkomori mwishie hizo hamba ngena wana watsanu mayatima mrumahe hafu ngena wana watsanu mayatima nda yayeche katsunda mbendria walisa katsunda mbendria waliboli koli ngurongozo erdarasa na mnisaidie no wana mayatima wanu ngwelezo tena hambatishe video ka ejoranga msaada wa erdarasa besengu jofungwa ngami halali ndimtaze amba ngami halali nifungwa na mnisove erdarasa banyende mkousaidia wanadamu na mnisaidie mino wana mayatima wanu kamjo jandrongwa nifungwa amba ngami halali nifungwa iyo makalima majiro yao ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mwishia. Mswanza nrejeze, c'est triste. Uka ngeta yaramba, wana wanrenge wanifunge. Noni mnisaidie banga mtabihoda mino wanansunda mbendru na walisa. Na muimagine bu watukufu. Haizo watukufu wa Islamu wa jamalifu. Ngamjio ogharimwa yetemu ya hatu. Ikao kena urenga dakika zinjini njio gharimwa zila dossier. Mdadze wola ngarjoku msaidia zentuzinu. Harmaze hazir juzi fanya zentuzine kamgare hanamo ikaungarjuza ndisa ekarangu maudu wandu wa erdarasa ro walo mambo ro watso mambo ro wanzo wa beheki mambo ratwanza msamwishia ngasina wandu wa wadi wanzo wa hizwa yurja ngasina wandu mayatima mdzadzeola inshallah taala ngarombo Mwenyezi Mungu ukana kuna ufungwa bo mdzadze no wana ho wao ngwajo uhundra mbahindu wale hauka erdarasa ngwajo hukazi za duka inshallah taala zentuzine kamgare hanamu erdarasa ngamrepete mdzadzeola ngujo kazi ziwa duka na mumtineje emu special na mumtineje emu special mdzadzeulona emayatima watsanwala ya kauribeshe message ambabo fundi erdarasa na mnisaidie banyido wandu mkusaidia wandu ukanekanu ngwajoka ufungwa bawa saidilo nge tayari nge halali ende yafungwa shair darasa na mumsaina mumtineje emu special ngujo kazi ziwa duka ne erdarasa watukufu wa erdarasa msamwishie message timpaka ni mwambieni nyede mjua weza mlazimuni rangu maudu le premier nyede mjua weza mlazimuni rangu maudu le premier za hoa na rawawo na maindikape za hoa na ziwa na mayatima wala nyede mjua weza mlazimuni haina mriatieze nkabwa mbonzi ya juweza mlazimu maudu rizifanye timpaka ni mwambieni watukufu ngamjio ogharimwa zendongo sita za hatu ngamjouni samihi banga mwandiso zo sita ya mwando ngamjuwao zendongo zibira ozenzi uzinu ukafundi wanzo ya uloya fundi ngujoka uloya fundi wanzo ya uloya fundi ngujoka uloya fundi ngujoka utoleroho fundi ngujoka uliswa sumu fundi wanzo ya uloya
ngarandisao harimwa dossier hiyo ngasina dossier 6 ngarandisao harimwa dossier ya mwando bo watukufu ya he dossier isirkuleo au kana nyonsi pia hamade namna ikawo ngamzijuwao nyonsi pia hamade namna ikawo ngamzijuwao esheleye mriati jo sikiti ha au mrati jo rendaja mjoni samihibu watukufu wa kheri mjoni samihim na yunminuiti na mnisamihim na yunminuiti na yunminuiti na mnisamihi esheleye banga borongo ilo yurjabano wakonge bidiyo nyonsi pia haina mndu ya iparise haizonga mjoni samihibu watukufu wa kheri wa imani wa jamalifu mnisami nyonsi pia esheleye mbati jobeza ha nerveha mbabeza ha usiu ba iyo urgent msamihi wumnarongo ulo urgent ili sonti pia ridunge ze habari sonti pia bismillah namnibe na minute joni samihi sheleye ba wakati mrukaji prepare aumba ji prepare hadiwaza mnarongo mjoni samihi watukufu wa kheri bas haya ngamwendelea basi ngamwandiso le suala la husu zensi huzinu zibira upia uharimwa zerezo ikaunga wamba bofu udaza utirongowe miudaza mikajibu wandu mnijua ondro mikanza njibu wandu mawaziri au maministri maprezida njaparo jabanna de ya mndu au kanjaparo de ya mndu sha ndrongo jazinu yabo lazima mndu ya rongowe lazima mndu ya rongowe aizo ngamrejezo le suala la mwandolino ngamwandiso le suala lino nyonsi pia mwishi rahane jala mbanti jodi waza namnisamihi mna ino minuti tere bofubeza namnisamihi ngamparo wandu wa heer darasa wansi pia haina mndu ya numero telefoni naitia yabo ya viva wandu wa ipare ikawo rehulu mashini darasa sila seratowa rahula ze mashini za ufanya ze karti hizo sila serahula ze mashini hizo special zifanya ze karti za he adhesion ya he darasa deja wandu wenji karti nzima abo 20 euro yabongo juo ka 20,000 personnes yo 400,000 euro haizo abonga juo kusaidia ndongo zinji ngaritsa hau wandu pia haukana yo ngaranza uri registre Monsiri rijeribehe harimwaze biro roneseye o wandu hato darasa ngasiwa ngabi wonsi pia aizo jumtsahani ngabo biro ranzori zibe iliri declare yema ye o wandu wa darasa ukangasi wandu fulani aizo jumtsahani reka ko moringa jokobe haza list reka faransa jokobe ho harimwa biro reka mahala reka larinyo reka mauresha ngaranzao haraka urgent rijuoka darasa ngasina wandu combien ngasina 50,000 personnes ngasina 100,000 personnes wakomorwalo faransa ngwa 600,000 personnes ye darasa ngasiwanga aizo ngamanzo henda mrafanya haina urgent yabezea mpare viva ranzile wo maudu yabezea wafanye karti ya hao mriye mpara yatikaze deba na masuala wompara tumwambio kama nzo rifanyeze karti hutowa ile foto ngujufanya utole foto nele dzina ngujoni kwa usiku huo utoe mapesa urenge aizo ye numero ila yambaba halidi ila mtido ipara emana ila tia mbaba halidi balari trompeha ila numero ya mndundo waji amrejezo numero ila nakanamnika yambaba halidi mrati ipare tena emane mndu mpara wangu to hausi ukabalari trompeha ngetungonje harimwa mzungu mndu waji mrati ipare mbaba halidi tiba mbaba halidi katinaze mashini za ufanya ze karti sha yaboye henda hasaidia viva shaze machine pia ngizo ha vivant hauka hizo karti special shayoti papier shayizo machine rahula zifanyeze karti riregistre rijue haini mahala ndongo rjouzi siwa yebanu msaidie darasa nganyiwanga yabo harimo wandu wanupie kani murato wa diero hizo ralinga wandu wanupie kama murato wa vero hizo ralinga abo msamwele obahanura nzori waswiki msamwele hizo ngaritsa hawo urgent mrati fanye negligence mrati neglige ili njonjo harumwe dossier mrati neglige na mtejemu special mrati neglige ze karting izo très important bwa tukufu njonjo harumwe dossier haina mrabeza fanya ukaizo ngizo na faida zinji wakatori juenga siwanga ye 20,000 ye 30,000 ye 40,000
wakati we kanga rifanya ndrongowo riwaha ndrongowo rifanya ndrongo imrumi aralinga mbendro fulani owandrunga nyiwanga representeze karti izo pia wajua nungo wenji ini mra toto wa 5 euro yo menji awandro nungo wenji ini mbesho ni mra toto wa 10 euro aizo yabo yonge ngiyo na faida zinji ngaranzoro ndira registre uharimwaze biro na mfanye muhimu rijue sibahi ya wenge juu faidisha wandrongo zinji na zinji na mfanye muhimu ni mri afanya parse karti bismillah ngamjoro mwaze dossier basi bismillah ya numero telefoni ewu yesheleyo ngujwetia yabo uharimwaye commentaire chande ya vivant timbaba halidi nono tidembaba halidi ya vivant mnugujwe telefoni ya viva ti publie Facebook mnugujwe yabo tinarimwaze commentaire chambre na pare viva mbaba halidi ngujwe nda saidi ya viva wafanye sha zerongo pia ngizo ha viva ze machine pia watukufu ngamwandiso e dossier amwandiso ye dossier Joni samihi nitieze tasbihi banu nandiseze dossier zosita dossier ya mwando haremwa confirmation riloni zondro na preuve zinjiza bandaya na zavenuha ukana ngamzishiyawo nyonsi pia ukanga bowandu wanzawo wauwe fundi Jibril suwa wamuwe yafe direct suwa wamlisemba hindu suwa wamrenge wambengo ndo wamfunge wamreme sindanu bukonge jurenga 2 mois 3 mois ya fiyeho prizo ya mbilo ukana hafuha cardiaque yani ikafundi harengwa ya bumratsilinde ukana gujoka hukumlwa au gujoka ujujewa au gujoka uredaji abo mndu na ile ukana harimwa emwa 2 mois ngamndosha kafundi hafu ha cardiaque au haswanantation ekelilo haizo le suala hilo ngamwanzo nilele zenrondrobo watukufu zenrongongi zondraro 3 choses ukasuwa fundi ngutsaho ya ulwa yafe zabarika mzishia pia kafundi ngutsaulwa haukatsile misada ya erdaras haukayoze prevungizo yabo ngarifanya le swali no ngajoka ujarimwe dossier abi eza barindi yanzo ya ulwa ile swali njoka ujaba pourquoi yanzo ya ulwa yo de dossier abili shanga mwandi ce dossier numéro 1 shamanzo e dossier yo uka fundi ngutsaho ya ulwa suwa ya ulwa ya fe direct suwa ya zingaro mbilangu be kwa prizo re mwasindanu wando ishe mwazabili ukahafusha hajifia kaja ulwa shahatso jifia hule alafu ye nukto na nzo nambi harimwe dossier ya mwandu Rongo mbili très important mzi registre mwazitwani 2 choses Rongo mbili na mzi registre ani mwambioni hamungu mimweneda je kamjaporo ishia na manipulewa ni opposition hau serikali au kamika do manipulewa ni mndu ukabo ha manipulewa nda njaru ma problem hajibakia yechi minga mjo population ya Komorindo kamro hundwa ni mbia wa wailiwa raruda wa uju waona izonga mzijo moja jokiro mrani pusi njaparo tore ya serikali kwa serikali ngo na jeshi ngo na mahakama ngo na jau serikali karisera izo anzo afanye kutofanya rumwe duni shanga mwanzo ni towe ndongo mbili 3 important harimwe dossier ya mwando ya mwando minga muamini ukamnyezi Mungu joni hifadhi mbabi minga muamini ukansina hufa ekosu kumgwana ndisha ka ujaji mbabi yonga miswir sampursa wala keno parobungu za rumwe roho yani minti muhara ukamdoka hufa mauda wo jajabe sina hufa usiku wejaja usiku Mungu ya hamba shara ndilo tsena reje hifadhi yo mnyezi Mungu aramba fa khudhu hidhraku na mradi tsena mndengeze habari za hangi na mrudi tsena mkema prudent
yabo riamini ukakarna ufarausu kwa shamngwara damba ina mjigifat kunaenda wajivurize ufe mwelewa ndukanenda jivurize hapo haiso kama ndongo mbili harimwepo ya mwana eya mwando ngamwanzo nyonsi pia mjuwele swala ilo mnote kamwishia ukafundi wanyu hauloa ya hafu au mwishia hafu izmungujo rifathi kungujo reverilia mtujukana harara shamtsu hambaranzi kamto isha kafundi hafu harapa risiwa haka uhuzabange na hizo wujwa wafanya ze komplo hizo wandu kwa kubali ukaizo kweli wandu waba hizo nrabo mumuwa fundi yeti mndu wa bange yeti mndu wa mvinyo komori wandu waliwao hazini ne mapesa yao emenji ya mishahara komori ya mvinyo ikauzisa komori mapesa menji ya njiao la duani de mvinyo ya mishahara ya komori ya 80% ne 80-70 wote waliwahema pesa ya mvinyo zongo wajua na hizo kwa na uzisa zemani za mvinyo zude zinjizi njo la duani zuko uliva wandu mishahara kshasisi mapesa ya ho wazaze no wababa ne makoko erdarasa izo mali za uchamfuza haramu au kaizo tizahawo shaizo za hema koko no wazaze no wababa wa unjili abo izo za haramu shazila za mvinyo zila za halalan tayyiban mubarakan wa salatan rak'atan fil Kaaba zila za kontinero za mvinyo zila za halalan tayyiban nane shimi kinele bangeli huzwa yiko zila wa makwati mushkila fundi endele aisonga mwanzo ni mwambie ikamundu atujaishi ukafundi hafu haribala hakufanya hazina mayahudi example wandu kwa zikubali wandu waoda wala wandu wakauniwa wakaubaye dosi kamwisha ukafundi hafu mwishiano zilimwambia wewe example mkukutoa rifadhi shamwambia wewe mtu joja mwishi majurnali watangaza komori watangaza nize televizioni za ordesi hari hafu aremwene kardi yake wandu kwa kubali hadisi hari banu hafu shabanu balaka ufanya haziena mashia wandu kwa kubali manami sunni madhhabi Shafi'i yodio nasoma nazola niyo ngamjofa sunni madhhabi Shafi'i watu jamra jamba arbala hafaka shia arbala hafaka yahudi ashi arbala hafaka mnaswara ashi arbala hafaka katoliki ashi arbala hafaka na grupu za banki ashi arbala kana grupu mafia faransa ashi mrati kubali ndongo jizo haina wajohamba wanduto ujwa kaizo ndabu haina wajohamba wanduto ujwa kaizo ndabu iyo ndepuwe na kanzani mwambie ni ya mwana esheneye basi wanada mtijwa kubali ndongoza hao wajuzamba wanduto ujwa kaizo ndabu haukana ngwawana majurnalisti wa hawa wakaudo waliba mapesa iliwe ha Facebook weridea ukasi wedi sija warenge hadisi ya mwana mshayabira renda rafungwa rarendaje wakahirumia kujaparona mavama na wakamili warenga dossier ya mwanadamu na mwanadamu wairenga wonsi pia fatua abosa ujwe hadisi haizo ridomba zedua tamba mtijibu mndu na ritoto waze fatiha mungu ya venue o walodi ngoni mwe journalisti wanu wa walibao ze vero ze 30 euro wadoha Facebook banu ritowe fatiha ija kabuli zedua ngazi wanao bofu zedu wangazi wanao manzo nije ilinjo uvumbua dossier nda hii abada bwana nzoni wasulaba he dossier lo très lourd efundi ngonzo ulo tulia batama mjo na mtulie mhantile ficho mbona hantile ficho mrake makini tranquil nimwambie ni ukazila duwazi jakabuli monsemba biyo na mwambie alhamdulillah haukawala majournalisti wado habanu mwanda bakabofu journalisti ngutsoudea na majournalisti tamba na totowe fatiha bawa ukatisina janao shawa urilona bezwe do waruma wo zote mwambia nizo kakatina hajanawa gasina bezu shariju owa waruma ndawa wawalibawe mapesa wadohia banu dawa ili wamenye fundi dawa anafwe fatiha ijakabuli za duanga ziwabenu wapia sinyeturizila wa erdarasa mzilo ma ministri waonana bunjilio yirja toujours erdarasa fundi Jibril ma ministri wa kamili waonana rama bunjilio ye dossier fundi Jibril ya latif ze problemu zulor mwensipia ze tabuza gensipia wanonjilia ni renio ihadisi Jibril ya latif
ma conseiller Jibril ya Latif ye Mungu tina zimshinda we ekangubu ngubenu weza bwanaya ye Mungu jalla jalaluhu khotsobenwa rijira mbilo kabanu ngaba waziri wa unjilia na wakanti ngo hadiso le swala laho namna wajoka huzia zirongo zao ewa rijeri shenso ngabi vanhu vatolwa decret na mawaziri fulani ya rabbi rijeri shenso fulani ma conseiller officiel ngwarongo har mwazetele ewa ya rabbi ye Mungu jabari ekaduwa ngaziwa nawo ziunduwe zijunduwe zivenuwe basi le suala la mwando linu nga mwanzo ni mrenge ni mazahidi nyonsi pia ide poya mwando mimi tsila ujabano nide ye serikali mikadoda serikali au kama njoka serikali ngo na mvungo na majeshi watu wafanyizwa za kama mwanzo wani ngo watu wani yo kama tumushikili shanga mwanzo ni mwenzi ni mazahidi mimi hosaidia maskini mimi na uzia yo wallahi alazim tsilawzi hosaidia maskini heni sa irdara sa mjoto wa mapesa garduni kema maskini baada kakabati shehini sa mjoto wa ziswada kaza hayo kazi na uyeko sityo ni kema maskini nezirewe no wawadi wallahi alazim mbabyo karnauzi hosaidia maskini nezire yo karnauzi mbabyo mtu na juwetu haizo ngamwanzo ni hensi ushahidi ndo ngamwanzo nyonsi pia wandu wa irdaras bofu yewongo fikiri je hadisi na mtu mwanzo ni mwanzi ni mazahidi mke mazahidi kamzishi yao kagarjoka hulwaya joko fanja mwanzo ni mwanzi ni mazahidi ngamwanzo mwende mwa registre ye diskuru ya hema conseiller wa ili wa ho presidence na mgarde ze video zile mwanzo mzi registre ngamwambio wandu walo Komori walo Faransa walo la rinyoma wore na mwishezo ni mwambia kwa ngamwanzo handani haina mndu nafanyata ya registre ze discours za hema conseiller wa ili wale wahobeti salama wakauzirongoa na mregistre yo ushahidi wa mwando na mregistre okay conseiller mzima hamba Jibrilu kuna ureshape yani ça veut dire vive umor na mregistre makalima ya he conseiller wale na mwanzi hendro mumju wendro mregistre hendro bayinu tarehe na mwanzi hendro mregistre hendro ani mwambio nino ndo hair darasa wandu wa hair darasa ni mwambio haina mndu natsahe e video zahe makonseye wa ili wala wa ho presidence wa kaurongo mregistre makalima ya lamya yehe mnyazingarendo mnya yehe rans preuve ya mwando ikamwisha maudu fundita na mzingareo ze preuve rans rudojo wa na rudojo wa rans na rudojo wa yaodo wandu wa handani wao amtendezo na waondo wandu wa handani yabidi mnote makalima ya hao na mdo note njaba mria wadeye mratsi wade njaba mria wa heleusi mratsi wa heleusi walati wade na mnote tarehe kama udutsi uloya mjuwe ze habaruka mdota ze diski uka conseiller wa Robeti Salam harongowa ukana Jibrilu kuna ureshapi yani ça veut dire vive umor hazitowa clairement kuna ureshapi yabo undu wajua weye kuwa prepare na mwishi yendo zilimwambia wao yemitide wambo iyonde conseiller wakawa ile ma conseiller wa ile haina mndo arongo ngamjoho mijini hawo neze family ngamjwa ndo na mregistre tarehe wa ma conseiller presidence na mrengezo na mwambia woni mregistre ndo mwambie baba nitsona ushahidi kazambishi hali zitsona ushahidi kazambishi hali conseiller wa ho presidence hamba Jibrilu kana ureshape na mrejeye video ya zirongo yabwe savitiri yabongo ajoka uruma wandu wandreme bunduki waje usheka fundi haramani cardiac Allah wala ingabo mriani kwa sindanu ya sumu ujoka hundrema Allah wala ingo ajo kunzinga rombe ngondo wanifunge wandreme sindanu zensu mraru yizo hoprizo mrishe hafa cardiac Allah wala
wondo wajua wo o wakautowaze diskuru e makonseyewa waili wondo wajua wo izo wapanga wondo wazijua e makonseyewa waili wa ho president wondo wajua wo izo wapanga nezapangwa nizalawa na haremwema ministry ne mawaziri izo wawambia nizo wawagidi yabo ilo suala la mwandu buwatukufu tsikahanza ni mwambieni ili ninjie ogharimwa e deba e abilitena tisanga mroho ogharimwa le suala la mwando ilo esheleye ni jonjo ogharimwa zentsano kanga si harimwa dossier zilo très lourd usiku leo tsikanzani henso ushahidi ranzi ngabo wandu wananza wa roho njema wanambia bofuti Zambia ngamjwa kanga bo hausi usha inu lazima nambi sina ujuwandu ngwaishia ukafunde kutoka hulwaya alafu ndaze ntsihenzi ushahidi abofuti Zambia ewa nimidze yekatifu ejoka uzihanzi ushahidi aizo ngamtsahozo samaha wadoboko unanza wamba bofundi utirongowa utinje deba wakerate minsude ya ministry wala deputy wala mansude ya mshanga muhonso ushahidi basi wanadamu ngamuhonso ushahidi amonso ushahidi izo mjohishia mjue ewondo binandobe wazitendea mjue wandu wanikwe misio yawe makonseye wa waili ngamjua yewani kwa nidobi nyinga mjujua yema waziri ndobi wa watendeza nyide mjujua ezahena mto registre ze discours orange na mto ze registre miehe kuna ureshape aya maudurishie fundita na mto do registre ze makalima mweye na mdo registre mweye habu watukufu na mregistre wandwa erdarasa mregistre ke tarikh wa lokomor na mregistre ke tarikh ze famille na mregistre ke tarikh o wananza wa hamungu na mregistre ke tarikh yema masikini na mregistre ke tarikh yezirewe na mregistre ke tarikh banga ijokuja yunduwe hodingoni mwawe ndovina ngejo hundua zoneze habari numero 2 bo watukufu wa kheri ngamjio gharimwa numero 2 tisati njia tiroha gharimwa numero 1 bo watukufu wa kheri wa iman ilinije gharimwa numero 2 ngamjo gharimwa numero 2 ili zeminuitira haze jahisa baga mjoka inoti darasa ya urenga wakati mwinji ngamjo harimwe numero 2 ya numero 2 nda hivi bofundi numero 2 watukufu wa Islamu wa imani batambaze dosingizo nziro numero 2 vanu mtsiparo jitabisha na preuve za dossier na document ukabamwe ma ministry ngwa watsahao dossier na document na masuala na mtowele suala ilo hitwa ye utsawa de shehitwa shafundi Jibril point et c'est tout besho mbali ya preuve za milima ne bahari ukwatsina haja na preuve ikawa kanza preuve wajori parawa roses ukaibano mapesa anuze provungizo dawo emajunala jotolo shakwa jajozi ya wandu atisaidie watu kwa jajo unjili ya maministri wafanye bunjili kwa jajo ruma makonseye waje wambe kuna ureshape kwa jajo panga za ndani kwa jajo panga grupu za wandu aizo ngamonzo ni mwambie ni ndumte muzitwali ranyimlokomori ranyima representa pia ni mwambie nukana mtijitabishe tena mparatele mwabanga monesao dossier tena mtijitabishe shetu mfanyandro bomafanyale wandu wao na ze dossier zila pia mfanya shamtijitabishe tena wanu kwa tina bezwe ya proof waungu ajujuwao rahanasi mtikubaliri hadabi waungu ajujuwao izo wazijuwao zilade ze banki za BFC TGBFC na iso za hao wazijuwao makapatasiala pia ho banki za lao wao kwa tina haja na dossier wawe objectifu de shehitwa shafundi Jibril pourquoi aboda bona nzoniche haukale suala omwandoni fundi Jibrilu haka na population
hakana wangu na mihadhara yekomoraka hyunjilia ijaizia hareje ikomori iliwajo eliminele fijolila ukajibirulwa tivumbulwa tena yatikanemba population yatishiliwa ni wandu tena na rirenge hadisi ya mwana mshetoi riheza rimwe majurnali rienjezize mpira rienjezize na jau ripihe iliri mmenye imaji ya hai rimchafue rimwe majurnali ni magazeti no wakomod watike mrujo kana haja nayi yende objectif bof yonde objectif yo hata ze audio nganyinizo za ho wandu wazamba na wazamba tsidambe izo atanganyinizo no wandu wazamba na wazamba yo rahana tanjo hina sakomoro no muzisha wandu hamba wehijango do fanoja izo ntsurongo yonde objectif ye image ya funditolo yativumbulwa ni mtu ila population ya hahe ya dwanzi wane dunia yimenyehe yambulwa we imwidzi waijawo shensi hindu waija yani yamenyewa basi alafu watambaza ila zi habari zifanyiwa tifungwa tireneje fundatawa minjatawa kamri atawa umri ashilia upando minjashila upando njavunza goba shansotolwa nende lapitali na izo wanito wadanyi wanyi mwanambia nendo lapitali au minjatawa sende tikanza nuloya tivukishiwa nsi uloya abo njatawa abantu ngamba hatawa yatawa komenja vunza goba njashilia goba yabo titawada aizo yabona rambe abantu yeutsahwa ti hadisi mtu jokubali muhadalo kaino hadisi ya mwana mshizo ndapo what's hadisi jizo iyo besho ati towa milioni jana hadisi yo kwa na ukiriwa towe papie ihise au kabo ngwatungo hanza wado piha ye dossier yo demana na ba ukabane mapesa kwa ndoshinda amushe njado shindwa na radikala shatsamba mwanzo dossier uke hadisi isa zabarinji ukawo mpira wende so kisiasa na politiki simwambia nizo mwando nikamjelewa wandoda bahiro hayabo endalive atanga mwandu wa erdarasa wamba wafanya video banu wandu wakunaanza fanya video na mwende mali beja unaja wanuko tuona ihore wanao yakamtona kwa tazizija yabaka mjelewa ihakika abaka mjelewa au kama mjelewa zona mwambiani badi mgeto benu haraka inja mwambianizo zentuzila mwanji mwakautowa mahiyo na fije bofu abo narishiliane rendera ingari wende ikepa pika jatolo awe hadisi nyoto do monte wa ukaba no siasa tima pesa tidata wao deshe hitwa shafundi Jibril deshe tsa wao ndelewe hadisi yabo tsona kama pesa rudoba wandu na mtowe papi uke hadisi sema pesa tano no kartutowe papi hai na mtowe mapesa na mtowe papi no hai erotif na mtowe papi ukawe hadisi sema pesa rali ganga mtowe no papi katsukiru tolo hai nso ulive na mtowe papi ukae mapesa dano ulive no hai yo film yo siasa ya uka ye utsawati mapesa wala ukwatina hajani mwana mshirazi mtukubali ukwatina hajanaye wallahi ukwatina hajanaye ukayani hundabagit waukawojo kawa wabiri namna hani kwa mapesa shawo uongo amenyao haukaungwa nzo amenye image ya fundi Jibril ngwanzo amenye valeur ya fundi Jibril ngwanzo weshe hitwa sha fundi Jibril ede point wheni zofanya ngo juli be ma journaliste wa hawa walibi hata ma journaliste kwa jashinda wade hata fundinge toujours en forme ay misaada ngetungo yenda zeduwari to waze fatia ya rabbi benuo wandu walodi ngoni mwe ma journaliste wa mungu hawa benuo hawaheza kumfa yakuno zeduwangazi wanao kumfa yako watso hapia mungu kaja benuo mzima wa ili hatso wajumbuza listi ye mungu jabari hatso benuo what's so happy? Subhanallah. What's so happy? Haizo. Ilirendele watukufu wa kheri. Utanza nendele haku. Njo utimizi ze turazabaki, ze programu turazabaki. Dukana. Watukufu wa Islamu wa imani. Yaborele ya utawa. Wifunde Jibrilu ba. Haizo. Yabo wakati ula. Haroha kamjisha za vumbulo. Emparozisha zihezi wari mwa journal kamjaishi na mwelewendo eni ulo nakili banibesha mrungu ni yengo wallahi benga mjuka ngabo ndo kawo wohanza yeyezi ya serikali
Banu mimi kadoye nga serikali mimi. Banu mimi ti opposition. Mimi ti opposition. Na mwelewana bana erda rasa siti wandu wa siasa. Banu mimi tifikiru kabano nyinyi. Madhamana nga mjoka uwana na opposition wanzo warengeze plasi za hati. Shaminja fikiri kama kwa jamu mwanenas erda rasa sisi saidia uma yatima nazireo. Yudeni tabisha wero hoyo. Sikartua harekarifu. Amrojo mrewe ukamsamwa vize. Yeritabisha uze roho rifikiru kanyinyi nga mjoka ugombana no wandu wa siasa madanyi yudi rafiki sisi yudi ritabisha uze roho. Mimi Jibrilu au kamita mru wa siasa kamjaporuno nala jabano na vumbu wa siasa nikamdoni wona harma mandamano wandu ekdarasa nikamdoni wona harma manifestation wala minja parambia wandu wazube pare kamjaporuno wona nambia wandu wazube pare kamjaporuno wona na minga marma darasa na usaidia wandu ba hicho tifikuru kama nyinyi ngamjoka udo debate na ushindana na wala wandu wa siasa wala wanzo warengeze plasi za hanyu wakema presida na ninafikisha ndafika ndasi nisaidia wazirewe Rewari saida mama sikini. Nje fikiri kayodi ho mjoka hizo yodiri hizo ngamjoka gabwandu bokungwa uharimwe yezi shangwa tabi hauze ro au kakazi jawajibia. Wallahi ngamju ngabwandu boko usutene yezi shakwa jajibiwa au kangwa joka fundi weti mbwa siasa. We ngamju atanga ma minister buhari ya watu ujibi wazero. Wallahi ngamju ngawata ma minister watu ujibi ngawata ma deputy watu ujibi ngabu hata ma supporter wa hanyu watu ujibi ngabu hata wandu wala mo biro hanyu watu ujibi au kangwa mboka nikijabidi we ni bano ujibi lunga ngadi tumdunga wadu izo barindi mtowe duneza barindi yani aizo ya bode mana bokunga mwanzo niji njoni sami ni waswidi de suala harimwe puwe yinu ili ni waswidi ukani wakati ule tiroha kamjesha fijo na mtambaze kweli ilaika 2017 yamwisha za deba hizo ziheziwa jamais yamwisha ma ministri wafanya mabunjilio jamais yamwisha ma conseiller warongoa jamais 2017 hata 2018 yamzisha zivumbulo ash wale wandu kwa tiabu ngoya yamwisha ma journalisti ma speciali wandi soharu ma media we babuha Jibrilo bido ya live ngutawa jao weja mparozishia jamais ila ramzi 2017 2018 imparozishia uzirongola bahanu jamais 2019 yija imparozishia zivumbula bahanu jamais 2020 yija imparozishia jamais 2020 yija ihadisi za jusio zabarindi hauka wandu wawonoka banuri sari mbaya kana uparo hezi watena kana uparo vumbula mbaba hanu tena halafu wardi waja wahunduka ai ola mndu abahangena population rahana avatena yewa yada kwa tugeza mrudi tena dujisezito wallahi alazim ngani mlabioni baizo dossier na nikiwazo nilona uthibitifu za roha ho mahala swafi nilona wa mnofu wa hele bunjilio lafanyiwa yewa ngamina dossier da bunjilio lafanyiwa la tsanganya wandu wa huwa yondi akatungeza mrudi duseshe hitwa ukaundani wanola Jibrilu bana baha ngina puissance na popularité rahana avant balabo yafungwa rim sampanya rim basi wandu wamba wala tihiromla aba hainwar daraja ina pouvoir ya saten heni ulumwade Jibrilu na erdarasa he mama sikini yezirewe leo lapitali leo jau ay bana ba haisirenge bana bas nzuwani tu hanjai wonguse ndio nzuwani zirewe wandu wandiso wandu mala bakauje hadisi yewa nzuwani tu wandiso washia wawade na jau mwalingo shoka tahe corona harengele mwali arenge jau mwaligo misaada jau ay nzuwani nge yiho mwalinge yiho ngazijange yiho no wakatula hemi hadhara hatokangazija mwali hende kadombili bai naba hahenu siku mwali Jibrilu nzuwani Jibrilu ngazija Jibrilu ay artsahemna article artsahemna dossier ririditsena rimenye abodo bana kwa kauja ze dossier bwatukufu domala kwa kauja ze dossier zina halafuze dossier boza haja wandu sonana mabunjilo ya ndani ngabo warema na rimrentsibe wala timru wa siasa shangabo ambashe ngasiwa hara itijokaba nungwanzo ajake president itijokaba nungwanzo ya renge kwa hizo wandu isabodo bakandisa lebaya ukakartwelewe misada yinu tsundoka kwa tujwe hoiroha wongwa joka nyinde mtoe mapesa ya obuwajaji wongwa juwa no wandu ambe ufundi Jibrilu katufanya hazi wandu walataze kaseti je
wandola taze kaseti engono mrulona restora uhuzo magula yaliwao haina mwezi darasa mide prezida wa hayo ngofikiri kabo darasa nsuliwo amtoka ntine fanya hazi botasina masiho darasa ta bonsuhunda bangu nalibwa hata kusala kabo ujufumo yobano ngofanya hazidi prezida darasa abongene yo mshahara hewa he prezida darasa ai Mwenyezi Mungu dabari mu Qur'ani wala amilina alaiha owandu watsanganyawe yezakane sodaka waungo na fumvu yabo wakunikiwa ili wangalemeshaho bawale mbahindu wale iyo haki Mungu yaleka ibano ngo mjoka ngabo wajaji wa darasa haina mwezi waunika mapesa haina mwezi wajaji wa darasa haina mwezi chamija poroza baba haina mwezi wala biunika mapesa bofwa sisi renge garantara nzorudo kuliba haina mwezi sava mimi ngaminda wajaji ngabo wajaji watimu watano 10 20 otsoni para bofwa heni mwezi rodo unika 5 bofwa heni mwezi rodo unika 1000 hata yuka menjira hana nyemli wa mawaziri wandu wa darasa wajaji ye wandu watowawe mapesa la mmonawe ze nyumba mmonawe wa wade yengo joka wona nziroho nikafundi wao 2000 euro na 3000 euro na 4000 euro hani mwezi alafu webanu wengu kufanya hazidi ayo joka kufanya le president darasa yengo fikira hazidi watsina untutandro ngoza rezo wala YouTube wala ntutsa hayizo wala namtsambade darasa mide president darasa yabonga bohaze Qur'ani sisi rigere mapesa yango fikira kama mimi ntsuli hata bahindu abo mtsoka ntsine jere bahi yabo ntsunda amba hindu banguna libona lamba hindu santo tukanti bota sinto fanya hazi darasa neto darasa wanangotso wa mazito wala tsaka yango fanya hazindi ejo kafazindi ye president wa restaurant magula ngutsoliwa president wa uhuza mama makandazi ngutsoliwa president wa darasa katsoliwa hizo vanu ngabo wandu speciali wa darasa chasikabroje babire wavumbua ongo wenji Marseille Paris Lyon wenji wa grupu na grupu hazao haini mwezi bofwa indela mbahindu ya heni mwezi wajaje ngabo walo wararu ngabo walo wane weni mwezi otsilipara bofwa indela mbahindu ila rahamba ya he president hatu darasa fundi watu risomeswe dini basi mufanya hazindi ngusomeswe dini ngabo hazama dini ngamsomeswe dini banino madrasa bansibali ko libala msomeso inaomba madrasa bani madrasa sindela mrenda hula shamburu ya kanti usomeso baki bana bahe dunia ngiyo harima mendeleo mwe dunia ino madrasa bantsibo madrasa msomeso wanredi nenu ziko tsirditsibwa darasa tsene usedi maskini yabo zombi linga mina haki yabo zinji iza he misadarito wao Mwenyezi Mungu ambe wala amilina ale owa uzunjili yao ngona haki wani kwambe ndio ngabo wajaje special watu jansi ni mwezi wani kemshahara bahindu we komide fundi wao nendesa ni mwezi utsodika alhamdulillah wajaje darasa hosomes ngabondu wenji bado ni weni mwezi bofu wa hedu wangu ijakabuli heini mwezi njaporo bitsa semeni batina ukanga bomndo darasa ni kambaindu jamais kedato porokere heini semeni wala bofu edu ijakabuli yetukanzana unikembele tsi yabo yodizo badizo dizel marisikiza mbwao ebanu muhazi mpaka ni ministry ebanu hazi mpaka nswenda nake shofera wa gari ye hazi mpaka nsoka shofera wa bala moto ngabo hazama dio ngamsomeso wandu wanazona hangu wakubalika mifundi haini nanzawuni alhamdulillah bofu ikabulija atikanzana unika alhamdulillah wajaje wende president hatweni mwezi unika ni bernaza yabonga manzo hazijete yabonga mi president darasa yani subhanallah bofu narenza hizo ilinti jo letsa ntijo dépenses et limites ilinjo waswili au katibakisha na 10 minutes basi njo waswili ze sekre ndaru za mwisho nizie basi bakisha na 10 minutes basi ilimwelewe ukavanu baada wandu wajewa hondoka fundi hasa emisada yinu hasa harenge population yinjingwa mwanzao na jao ngabo wandu walohusoniwa watafikira mbi wende waeleze madhamana uka oingwa nzo yake president ungwa nzo yake dhamana nguono emisadenu ketibure erifanye nartokreye mswala tawandrabo menguni mwezi rongo zai budo mrusubuti wambe ukayanumali ya mafia yani owajaja hanyu wakomori walo Faransa wafanyo hazi hotusubuti mwazingare mwambe ukana yemali yeresa yongyo na hindrini haumazingare mwambe wanuma mama subhanallah azim ngono wasaba tolonga sina magari 10 na mfukare 17 ya toloni wajaji wale Faransa 10 na mfukare yabonga yeye sakomori ngamjamba hizo za mafia na mtsowo na ingasi wanga darasa milliers de milliers za wanadamu
na mtswangala ze carte ranti deja wajipresente ngo 20000 yewa wasa wajipresente wanzo afanye ze carte deja 20000 abora mtsuvumbo wasaja ni mjoka henda maudu no shao mlo wenje amtsambalo wajipresente wasa wabehaze dossier wani wafanye ze carte 20000 personnes waude wasa walopre. Imaginez 20 000 personnes, haina mru 20 euro. Izo 400,000, izo katumso mesani. Iyo 20 euro, angalie kwa wanru wanyi mrato wa 50 euro. Angalie kwa wanru wawo kenye mrato wa 100 euro. Mtuamba 200, tuangalie mrato wa 100 euro basi. Yao mapesa ralinga. Vani kamtuelewa, izo zijao komori, waudo wanru erdarasa. Waudo wata, zido wabab, ngesi batika siwenje. Yengo toishia yo 20,000 basi, yo karti ya 20 euro basi. Haini mndu wasa wajipresente ngo 20,000. 20,000 wasa wajipresente. Izo 400,000 kawatoa. Na bora halu watungo enje zaini wakati watungo para. Machine rizihulu rihansi watoto speciali wa registre. Rjobali ya zenrogo izo piernera presente. Rijuwe listi rilio. Watoto rawa hansi kwa tusiwa 24 vivant. Harenga watoto 24 kwa tusiwa. Waudo wandu wanzo wafanyo. Au kamrungu beshole foto WhatsApp, ngorojo mbeshole foto yani Messenger. Ewa, yeti mpaka wende waskane wende cyber. No. Watoto foto la warimwe telefoni, le telefoni. Umbeshe harimwe WhatsApp yage au harimwe Messenger, nele dzina la hongu tofanya. Basi werewa, utowe vero ya were. Mganyi watsanu mbehe mafoto basi yafanya mnike. Rekanganyi Reni, rekanganyi Bordeaux. Hei ni mahala mliyo, memu la Réunion. Deja nga wandu la Réunion yo. Eka utumpara vivant kutobe ha la Réunion direct. Kwa ti mshikila, wandu la yo. Eka nga wati jida hubi mbasi haish. Ya humru bidele we ya jifikiri yoka. Ebali mapesa anu, ekutushi yoka. Izo karti basi, karti. Yabo karjamba nga humru mwadi ranzori msaidie. Watadze wajuha. Yabo karjamba nga ranzori msaidie msihiri wandu wajuhe fije mapesa. Shabale kafunda mba hade bloke wala sajwa ka irdarasa wasanga una mapesa limana kwamba hade bloke au kama ni president wa irdarasa kama ngujo de bloke bala rahaka bati na real mpaka wanjulize bofu sebo mapesa ngayo wakatomuta publicity Jibril president ila de bloke ile damna hizo habari hizo sikanzani timi zile suala hilo ngamjoni samihi mna 1 minute nimjulize nukali ya borisa rejuwa ukana banoitsa kwao de population yino ya fundi ukana mboya saidi yao haridi hajuha tena na population ya mvu yabona ritsomkaza bahano imana sino bongu jo hujambe ngwanzo yake dhamana yake ja aizo yabondo bwandisa ze mushikila zino aizo nga ma journalisti wa Roma wajabanu wakauri denu siku yonde haza ukawoni kwa mna reali vota asioni kwa jionyeni usiku ani wali wata karje kana jana toujours darasa garchingo saidia ye ritmu ila yamboka na irate ya ritmu ila hema journalisti wa Roma irate kwa jaiwona ne puissance ukatujurunga tungo sediezi rewe tujuruka tina hajaridezi wa tatambana mzila alafu ritowa ze Fatiha mngwandi so wenu wa ezabwandaya na siti wandu wa siasa ninja poronja siasa miti mndu wa siasa aizo yao resarie le wase khabaru kabo ngaranzori ziliwa ilirti jovumbulo hari mwense kabili wati jovumbulo mbadongo aizo sisi yesuala numero 3 na nzoni yambe ngamwambiwe mazomana wa hatu wa Komori wansipia numero 3 ilibati makisha na 5 minutes numero 3 mwanzo nambiye mazomana wa hatu wa Komori ma ministre ma député ma conseiller na mkeradhi hini walona fikirambi nasi wastaghfiru wa Mwenyezi Mungu tukabonga swahara ukartife no sisi ni mndu kutoka ufanye mndu ngalo sikwa sha hini ulona fikirambi yastaghfiru ya Mwenyezi Mungu ya una mwana nya ulona fikirambi ya mweleze yastaghfiru ya Mwenyezi Mungu bafu ndi Jibrilu minsi na bezo ya siasa minsu anzani ke president wala minsu anzani ke ministri wala deputy minta paroja fikira Jesu aizo mtito zingara Jibrilu mpakari tsomuwa bangwanzi waungejao vanu mimi beshwa tizia mtusaidia ekamungu hatia mria nanze gujo nanza yode population ekamungu hatia wanduwa nanze gujo nanza shazinunje mazahatu sirilo Faransa wakomori mrutsobalia 50,000 euro mndu mzima hasi Komori hajafanya mashughuli halisa wandu mayele wandu kwa doshangaye bale mapesa la piaje shawandu rilo de milieri unjila mapesa haini semeni risaidie zirewena wawade ye mapesa no piala nda huvi c'est bizarre c'est quel hypocrite dans ce bas monde
mru mzima ngutsobalia na watazoka ziviri westerni wala zoka ziviri monogram shawandu tsobale mikoba waje wafanya mashughuli wende dahoni watoa mahari ya kompie wetia jeli kumroba la 50,000 na 30,000 homala honi huone mapesa tolwa motarabuni kamja poruzi sebale mrola 50,000 euro azundu dahubi wala 40,000 euro wamru mzima na mwanamume na mwanamshe wa haja shasi wandu erdarasarilo milie za wanadamu. Haini usiku ni konti vanu darasa abo wa ushashi 3,000 person 3,000 ya wanadamu iho Facebook YouTube uta walango bala na milie za YouTube na milie za Facebook wandu wa hopi ya wanishilia wa haina usiku darasa mwajua ukawa kwati 100 kwati 1000 kwati 2000 shamilie hini mdu ya watu wasana 50 harima milie za wanadamu alafu yabo mtu awendongo yonge tabisho wandu zeroho no si karjamba ngaranzori use yes karjamba ngaranzori use yes karjamba ngaranzori rengo minister karjamba ngaranzori rengo president shangar sedo wa wadi nezire alafu wajibu he wandu makonseye banu wambe darasa sinda sirajane chômage komori alafu yabo kanauri shape ngarjo hum ani kanauri shape abo ça veut dire ngarjo hum muafi kanauri shape abo usiri ngarjo hum termine au kawaja na chômage yani darasa sinda rajana chômage sirabulia mruduka yafanye hazi aborja na chômage rabahiza mrumwadi aborja na chômage la latif rabulia mru hazi aborja na chômage ranzori wa hela pitali yo chômage rasaidia zireu yo chômage rasaidia irewe ya bwemba hazi yo chômage rasaidia mahandicap eka chômage ndiyo mguna rini ke chômage bofa eka chômage ndiyo mguna jele dunia itoka chômage eka chômage ubula wandu maluka na usaidia zireu na usaidia wawadi na usaidia watabiha na uwani kambenru wali wabuwe hazi wahundre nyumba wala eka yonde chômage ivumbulao ya haja mguna jele dunia itoka chômage badi tujo jiweka kwa maria chômage eka yonde chômage bofa mdoni sabi eka chômage ndiyo abo ngabontia tujanze chômage ya ukambulo amaluka mdofanya hazi chômage mlekezwa la pitali wandu wadofanya hazo la pitali wangaloa wadi chômage sheirewe ya saidiwa ya ngalo unono chômage ya washamba nyumba ya utina nyumba chômage ya ulumwadi angaliwa chômage sheirewe yangaliwa yo chômage abo sisi rijana chômage abo yo chômage international alhamdulillah watukufu ili ntijo ndahule ntijo dépense zelimiti bantu anzani heusiu haukekati heusiu mkinishihani rongo wenai au ntowe sekre zinji sha ntuanzani dépense batu ambani kanga wandu wa karibu nami wa tukahanzani zinjia unrongowe ata wa heusiu bofu zile nti utiro tambano kena ukiri lazima ndengo wakomori mazahidi ikamto isha maudu kati ulo atifu na mjuwe madhamana batizo ikamto ishakafundi harengwa yabo mtilindo kabo harengwa ukaringo ndo yafungwa izo ndabo yabungure mwasindano ako wakati tina ubula ndrongo ewa abo lazima nza baba wakati kasa tirengwa tina ubula ndrongo ze majurnal tina ubula ndrongo ze tele tina ubula ndrongo abo lazima nza baba amru arimrula wakati tina ubula ndrongo we ikamwisha ukahazingarwa yabona mjoka abo hari mwamweza udemwa abo shoka hafusha aribala fwa cardiaque izo ndabo iyo sindano ikamwisha funda parso mahala sha utijokubali karibala yahudi aribala shia aribala yehuza banga aribala mtikubali bayabo wa mru wataha ndongozi rwaji wabire aizo sikanzani mwambie wando hema vama na serikali na mkeradhi haina ulo na fikira mbijizo wastaghfiru wara Mwenyezi Mungu watubie bamiti mru wa siasa mikadonji ya siasa aizo yabo efundi ngo fikirije yabo ngo tujo makija ulo ufe ayilo sualate yabo ranze hujoka ngonzo ulo ya ngo shiyema conseiller warongo kakunaye shape yani yabo ça veut dire vive ou mort sabana mregistre makalima hema conseiller ala mregistre mgarde zila preuve kuna mzigarde sheleka mtu shatifu maudu na mgarde ima conseiller wala zila wahamba na mziregistre ndo mzingarendo mwisha wandu wajamba mnyanya bana batani mtsuloka na mregistre za hema vamana ze discours za hema vamana warongo na mdo registre ziketare kama mtu shafunda ulwa
au kamiti mru wa siasa minja ba mwanzo plasi wala mintu anza yes na mdo zigarde hizo nakanza ni mwambie ni watukufu wa kheri wa imani dokana ya wabasa kanza ni hensi ushahidi ekawa wono watubie ndizo kwa jawona watubie ayo amfera hao hizo awezo wabaki zaimenti na unja siasa rasha ya wafundi ngotso daza ja ulwa ya ufe ilo swali lanzoni litwalienti na ulijibu raha amlindo ni woneze 3 jours zino ze reaction njo uzonari mwa ze réseaux sociaux no wandu je dinamna njo wona mje explico wandu ukaini zenrongo mzirengeji amakhala naba hafundi hawulwa emjo ngamjo ukaji emjo reagiseje aba hasatsimwa mbiyane dossier dossier namna yendawo ukafundi kana eshape vive umor abo mzishia na mregistre maizo mkenizo yabo mitsina ureport au kama mitsina hamba banonga mina wandu kume ukakomorisa ujue kaze mbizi jamrutso orotso mlawa ukokana haja naye tsina hamba jambele bala manipule waba hangeru mwe danger ukatsina haja tsindami wala mitsina uwa manipule wandu wala kabatu jo manipule wala mikadonja politiki ngani mweza dini za mkusha sina ujwani ambe response ngamdazwa nangaleze ntsihuzinu niwone yowa komori ngwaje ureagiseje wambeje ukafundi Jibrilu ngutwanza ulwaya ba ngusaidiyo wandu wapula watsomde ya warege hadisi ya mwanamshe waibwidzi waija nabo wamfungu wambeha makama wamfungu wambeha lapitani jauja waje warenge suala warume majournalisti watsodomde ya abaha yija erdarasa ibalo abaha maskinati saidiwa abaha irewati saidiwa abahangara nzo provuze tolo abakatwanza provu zabarindi kunesha pendu ngo ufo ezinzali abamazo nono wako mori na mna wajuri ya jisi abo mdazo 3 jours shaza darasa ngazijohendelea maudunga mjofanye darasa normali au kai Ramadhani ngio karibu lazima rejue discours ya mtume yaifanya omwezi unu namna ya hamba avahe Ramadhani lazima rejue discours hiyo ngatofanye discours na yongeo muhimu henda mrejue discours mtume sallallahu alaihi wasallam yaifanya mwezi wa Shabani hamba yongeo muhimu rejue hizo maudu mjofanye darasa normali maudu kamna ishani vumbwe ndongojezi bikado jabanu ne reponde shalinu likasuala muhimu wandu waijue ni henso ushahidi ngamwishi yao ukafunde kujoka huloya na mregistre de discours hizo isheleye ekamwisha tirengwa abo hasare mwasindano ngondo yaye hwa bahano ajambelo afu akardia ekamwisha havurizi abahano afu mjue owaniua ekamwisha hatsolala bahano ambilo afu mjue owarumo wandu waniua yabo msamjua iketare hi duniani na akhira aizo abamdazo ni karimweze darasa yabo amlindoni wono wa komori yengo ajo urungo waje zentsikuzeni wajo ujibiwa ka abona ulwa yafe hawo abo amdazo nangalie amjoke maduiwa wajo jibiwa ni ulwa ngamdazo ni wone amdazo ni wone ye darasa makalima hao na mdobi me makalima hao mratside ye mndu mratside ministra tasha makalima mema amlindoni woneze roho zaho wa komori ekafunda ba hawulwa tu ambilangulwa ekahawulwa ba yezirewe watisaidiwa maskini jao yabo abo walobonze walokomori abo mdazo niwone engwa urongowa ekwana urongowa ezetele ngwa urongowa ekwana urongowa yeze radio ngwa urongowa ekwana urongowa yeze Facebook ngwa urongowa ekwana urongowa engwa ujibiwa kabose boya ekahawulwa hafu amdazo nangalie ni daze nendeleze darasa 3 jours 4 jours nangalie wakati hiyo bonda bonjo ujua uka anunga mamiche yawe response ikati janga mto wa response ngo fikirije ngamjohamba sha amjojirongola mimi shekati woneze ntunda ruziri tono ash ularongowa amjamba ash abahanga mrongoba izo nawona tsiwono ukangabo wandoa tujojibiwe kafundi hawulwa hafuja ubure bangwanza saidie zirewe na maskini aizo abontsina ujwa ndrongo wabasabu watuku yabamlindo ranzini wone inamna mjoka urongoa yode joka unika ebana mjoka ujirongola miche hawa mjoka ujirongola damino wandu ontsipi Mwenyezi Mungu ananikeza kheri ananikeza baraka yarinike maisha mema dutokanga mnono alhamdulillah wakati nunsi mwade kabati mushkila ilimla lendo mtujoka na harara bofa mtsikane harara bakabati mrujo shindariwe eka usiku kaujaja sha harimruto doa vize harimruto hamba esheleye basi wanadamu no kartina mvu emwenza mvu Mwenyezi Mungu
sikatina majeshi wanadamu waona hizo lazima rihenso ushahidi mdoishie zambwao rihenso ushahidi ilizike ushahidi mdoju wa owandu na udo registre hizo wandu wambao harimwaze konferansi za hao mdo registre na mregistre makalima hema konseye wala ya ukana kuna ureshape na mregistre nazila wasawa hamba ukana hujana hunu shomaji hunu na mdo registre ze habari sheleba ino dunia mtikani harara Mwenyezi Mungu ngujori hifadhi Mwenyezi Mungu arihifadhi kado zinji ngujori hifadhi na mlale makini mtikani harara mtikani hamu shantu kanzani mwambieni shile mtujulala na hamu izo nanzao ranguma udu radiseze haziza hatu rido saidia owawade ni maskini yani beshwa karna uruma wala marepresenta watujorengwa sha ngarjobeha amali namna rafanya juzi na jana ribeha mwaliri wono nzuwani ende wanikiwa ngazi jama udo hizo zemambru na mjuhera nzima udu yonde johonesa rionese mahaba hatu nedi ni ukangasida webo fundi ngatuse diezi rewe karna ushangaziwa hizo ngebidio ndria wone ndongo kabo fundi ashengasinda we ngasi erdarasa zenjema wala zimariwoneze 3 jours riwone ukakweli yani ashe utizimtiziye zenjema zino ashe zirewe mtiziye ashe wawade mtiziye ashe riwone reaction mrongo we ukabofashe na rifanye na rihime na risaidie karna ureje ngoni ngasinda webo fundi hizo yabunga rebidio surtout andra erdarasa zentuzinu rianshene risaidie zemambro haina wandu ikawa kausaidia 1000 wasaidie 2000 irisaidie wenji eni wakausaidia 100 wenjeze wafanye 500 rende hawinji rifanyeze karti ripare viva numero na mwambiani shamra tipare mbaba Khalid be numero ilati ya hahe na ripare viva watukufu wa islamu wa khairi wa imani hata mpaka dabu ngarjugonana uharimwa edarasa Mwenyezi Mungu ngujori hifadhi sontipia amanna billahi ri amin Mwenyezi Mungu na minga mshukurio tena wandu wakongwa uharimwa eyezi sha wousikitihe kawa wono fundi ne erdarasa ngartabishi wao shando kwa tina amri kwa tina ordru sha woutabiha wousikitiha sha kwa tina amri kwa tina ndongo hata wanroba wangaru washukuria tinda wala walonda si basi erdarasa sha hata wala watondasi wakongwa uharimwa eyezi sha wousikitiha ukake jabidi ritotabisha wandu wanu rito wadunga hashari hanono wake jabidi woutabiha zero sha kwa tina amri حتى وهو انغر وشكريا وهزر جيما زهاو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمنا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.